تابع الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. واستدل الشيخ بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي العمساسوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسويني وشيغناي ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني مغاني كلي سانكالو تانا بسويني وتاني ناني ناي أمبي دورا بغو مسجد الرجاء وأمبو كونو درسوا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو ثلاثة الأصول. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. مسائل الناني ندرس التمنو كدرس التمنى من يكا ألدو أنا تشيد أني دوني كوفي كبارك ناي ani bara ko fe ka dawa ke ani ka sabali tora min bi soro dawa in fana koro awajibira ni masailan nani hada maden kan nunun doni faran fanshiyaye. hal min dalili ala ma qala shaykh ya la shaykhu yenni masailan nani min fo na ko awajibira kan nunun do bi tafsili dalila bulawa. إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمها. مسائل الناني أواجب رنكان كودو، وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بالدليل. فأين الدليل؟ شيخ محمد بن وهاب أي الله رود تاني كتابه يمكنه كو أتفويفو naati anaka dalila fo. donc ko wajibiranka an kan ni masalan nani ndo dalila jumambe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bolo min ben ni masalan nani min bayira ko wajibiranka an kudo. qala ko dalilu ala zalika qawluhu ta'ala. ko dalila ni masalan nani ko wajibiranka an kudo ko dalilai munye ko alaka kuma. Bismillahir Rahmanir Rahim ninye sani kado surala. wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. masailan nanin dalila fulene sura kono. illa alladhina amanu هذه هي المسائل الأولى. مسائل فلو والدليل فلو معرفة الله ومعرفة نبيه كألدو كاتشيدين دو الدليل فلو. هذه هي المسألة الأولى. العلم مسألة فلو دوني لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم. بس الإيمان يكشف كأبدا فودوني de kaso ebolo o edenu sugu jumaye
وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ودوني يدوني سيكو جمعي كألا دوم مسامين كبا قرطة لنو أني كألا كالنبي نمدو ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أني كسلاميا كوفنا دو ني أكاد دليلوية دونك مسائل فلو ودلائي ميني كو أواجبرا إيكا العلم ika Allah do ka dina wa aw ciden do ka silamiya dina do o de lay jumaye illal ladina amanu parce que limanati siga ki abara fo doni de kasori bolo al masalatu saniyatu masala fulanna minye ka barake niye doni kala ika barake nayi o de lay jumaye wa amilu salihati na be suran kono ko ka bara nyuma ke هذا الأمل بالعلم وعمل صالحات ويدي كبارك ندوني المسألة الثالثة مسألة سبنا وتواصوا بالحق من ناكو كداوك يميندو ني بارك ناي إكداوك كناما ودل ببوير جمع سورينا وتواصوا بالحق ni ala ko ye ñogon ñamariya kawa ñogon waso ñogon ni tiñay fa hadhihi da'watu ila ilmi wal amali ni ñede kam mo wole kata doni ma ani kam mo wole kata barama o bebe do yoro jumanna wa tawasaw bil haqq ka ñogon wole kata doni ma ka ñogon wole kata ka barake ni doni al masailatu rabi'a masailan nani na dalla be yoro juma sorayna وتواصوا بالصبر ناكو بنيغون واسو نيغونا كنيغون يامرني صبر على الأذى في سبيل الله بصبر على الأذى في سبيل دعوة ويكسبل تورا كونو دعوة كسرلا إلى العلم والعمل ما نيبي مغو ولي كتا دوني ما كمغو ولي كتا بارا ما تورا من بي سرو وسرلا كسبلا كرو ودليا يرد ما سورينا وتواصوا بصبر وقوله سبحانه والعصر ألك كما ناكو والعصر الواو واو القسم واو من فلنين كليل من انددو واو القسم كليل ددو والعصر اسم مغشم به مجرور وعلامة جاره الكسرة من والعصر اسم مقسم به قد تقول تقول من على كلناي مجرور من أكا سجرية أبد دقمة وعلامة جاري الكثير أكا جاري أتا من سي مني نسجرين جينا دقمة وبافو دي مال كسر والأسر كسري أودي والمراد به الوقت وجمال والأسر لا ينمي وقتي ani hada madembe nyanama ya franche min kono ibe wakati min kono ani shi hakke min dirima ashiru koryode shi hakke min dirima ikanyanama ya kono ani wakati munun dirima ikanyanama ya kono aqsama Allah ta'ala bi jaman wal waqti alakalila masamin koro taleno akallani hada maden shi wakati ani wakati min dirima ikanyanama ya kono wa huwa maghluqu wakati ikasi hake min niba balo jiya kono ani wakati min bi bolo jiya kono danfen de yo oye wallahu jalla wa ala yuqsimu bima sa min khalqi me ala masamin kaba ko talendo ala be kalini fenye aka danfenunya min nyaja sino wakati ani shi hake min hada mademba nyana maya danfen de do me ala ka danfen na ala be kalini aka danfen do ye danfen minya jiya wal maghlughu la yughshimu illa billah me danfe ate daga ye ka kalini foye ni ala kelempewte wallahu la yughshimu illa bi shay lahu ahamiyat awa ala ka danfen fanala ala te kalini danfen shiye fo o basoro o danfe ko hamilendo de bala o danfe femba de do وفيه آيات من آياته يبصر قدام في على كتامشة دود بالا سبحانه وتعالى
فهذا جمان فيه إبرة وله أهمية وقت من دير هذا مدى ما يكن ينما يقنو جات من دبالا أهم لندفنا ولذلك أقسم الله بالأسر ودياتو على كلنني وقتيه وبالليل جاء يغشى على كلنني سوية ثم منا يا كدبيدو وأقسم بالدها على كلنني فنا نتلي يلي أما المغلوق ندام في فإنه لا يغشم إلا بالله دام في أتدقى يككلني فوية ني على كلمة توتي ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله أتدقى أون دام في وني أنككلني على التنين قال صلى الله عليه وسلم على كتشيدن كوكسيني نما باكا من حلفا بغير الله فغير كفر أو أشرك تيدن كوني مغو نيكلنا نفهم وري مينت علي كافر يرى وبي مشرك يرى دونك دانفي أتدغا كاليني دانفي مي على رتايا كدانفي وني أبدغا علي أكاكالني فينيا كدانفي وني مينيا جيا أو ني على كالني مينيا كدانفي ونفنا وبايرا وفيم مسنا يفيم بادي دونك بمي دانفي كانا كاليني دانفي ebe kalini ala kelem tawde cidon ko ni mugo kalnani ala tanay ikafir yara ube kera mushrikiya wa qala cidon ko man kana halifan falyahlifu billahi aw liyasmutu cidon ko ni ari sawarela akonni mugo min ni tenya kaliliko ni be kali ikalni ala de ube kidade ni tenya kaliliko kalini ala de ube ikidade kalil bete billahi tallahi wallahi nunun de kaliluye kalili be shaka kenin fana alaka togoye ube alaka mankutu oda ko don ko ko ni mo min kon kala ni qur'anai togo ya fuladiro ni kala nyini yede alaka aya munun be qur'ana kono ni kala nyini ye ode alaka kumate damfenye ibe shaka kalinuye ni kala nyini yede aya munun sebelembe qur'ana kono ni kun kala ni qur'ana ye ikalla nyini aya munu sebelembe qur'ana kono ulu ya alaka kumaude damfente ulu ya dagara kalile ka ken ulu ye men ni kun kala ni qur'ana ye ni kalla nyini qur'ana gafede ni qur'ana papieu ate daga ka kalni ulu ye damfeunde qur'ana yere gafene papieu ni kalla nyini yode mogote kalini ulu ye damfeunde me aya munu sebelemba kono ulu te damfeu yoyela alaka kumade donc wodi yato don kiba ko ni kun kalna ni qur'ana faran fansiya bala ni la nyini aya sebele unde qur'ana kono ulu ya alaka kuma de damfe unte kalili daga ranu ye mais ni kala nyini ye papier ni gafe de ate daga ka kalina donc mugum nu ba fo ko nu be mugo lakale na yiki tege da qur'ana ka kalele siritola ote kalili yere ki tege da qur'ana ka ote kalili yede kalili yede ibafo billahi wallahi ube tallahi me mo be minke ko nu ba fe ka mo la kale ka fende jola na an ka kale ni qur'ana ki bolo da qur'ana ka le sirito la dinala fallahu ala yughshimu bima sha ala be kalini fenye minya jia wala yughshim illa bima lahu ahamiyatun wa fihi ibratu me ala te kalini fuye fu femmi hamilendo ni jate mina bala ما هي الإبرة في هذا الجمان على كلنين وقت مني جات من الجمان بالا الإبر عزيمة جات من الشامان بوقت لا تعاقب الليل والنهار سون التلي وبين يوم فلي وقتين دكونو وتغاردهما أنو نوب نوم منا نمبدوننا هاجا يأخذ من هاجا وهاجا يأخذ من هاجا وقت دولا تلي أبجانيا سو ليرو دوبي فراكا سو بسرنا وقت دوفنا لا سو بجانيا تلي بسرنا كم نينو وقت تلي كايرو دوبي فرا سوكا نيني كباكودي يطول هاجا ويقصر هاجا وقت دولا سو بسرنا تلي بجانيا وقت دولا تلي بجانيا سو بسرنا هاجا تعاقبهما على هاجا النجام العظيم سوني تلي كان يغن فنكو يغن من فلن إنيه
nilla halal min kabakulendo alladhi la yatakhallaf wa la yatakhayyar la halal min fulin ni nyafana suinte to kofe ni suka wakati nana atete kofe abenade ni tire fana ka wakati nana atete kofe abenade awa yele mate kala fana de pala jinya da fokata jinya wuli suni tile mi fonko nyonyali min fulani nye yele mate kala haja dalilu ala qudrati Allah subhanahu wa ta'ala donc ni nye dalulaye ka alaka sheba ya iranna masammi senale na korota lendo summa ma yajri fi haja li waqti min al hawadis o kofe ko munumbe ko kura munumbe kenni wakati ukono wal kawarisi ani kasara munumbe kenni wakati ukono wa min al masaibi ani masiba munumbe ke wakati nunun kono wa min al ni'am ani nema munumbe ke wakati nunun kono wa min al khairati ani here ko munumbe ke wakati nunun kono ma yajri fi haja al waqti haja min al ibar nun ko munumbe bolini wakati nunun kono nunun fana yajate min a chamande suni tile fale fule mun fule nyine wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas dondo do mogodo ena kokura do soro sufela la dondo do ena kasara do soro tile fela la dondo la sufela do be e wa tile fela do ena masiba do soro dondo la sufela do la ube tile fela do la ena nema soro dondo la sufela do ube tile fela do la ena hera do soro nin ko munu fule nube boli ni wakati ukono ni nyakaba ko ni jate minade وكذلك أبو تقول فإن الليل والنهار مجال للعمل الصالح أو سوني تلفنا سوني تلم من فلنية بارا نما كي وقتو ديرو بارا نما كي يرو ديرو قال تعالى لكم مسمين كورتالينو هو الذي جعل الليل والنهار خلفة ألا دي سوني تلك نوب نيغن فالي أي يتآغبان يغلف هاجا ube ñogon fale nin tara nimbena donye liman arada an yadhakkara aw arada sukura mogo min ba fe ka tashi ka miri alala ube mogo min ba fe ka ala barkada ni e ba fe ka bara nyuma do ke ala ye ube e ba fe ka bara ala ko suma do ke tilefela ni mo soro sufela la ibe ka bara nyuma inke sufela la ibe ka ala ko suma inke ni tumba fe ka bato do ke sufela la kala suma do ke sufela la ni ma soro sufela la fendo yi sugula ibe ka soro telefela la ibe ala kosuma ibe bato yinke wa fi badil khiraat abe kalan togo dola liman aradan an yajkura ala yesuni tileke nube nyogon fonko nyogonya ni mo min ba fe ka ala kosuma fa layl wan nahar kasbun azim ewa suni tilimin fulini nye bara chama do bara bade bu kono liman astaqallahuma fi ta'ati Allah azza wa jalla ni mo min yusula ala batula suni tilimin fulini nye bara yoro bade suni tilenya ni mo min yu bara ala batula wa majahalu li amali ani bara nyuma ke yoro de do huwa layl wan nahar ni nyetti sufela ani tilefela ma indaka khairu layl wan nahar hada maden jiya kono ni suni tilete femure tibolo jiya kono ni suni tilete huma majalu li amali wal kasbi tayyib li dunya wal akhirati awa ni mugommi ni ba fe ka bara nyuma ke yorode jiya ni ba fe ka bara nyuma ke ika jiya kola akayro de suni tile ni ba fe ka bara nyuma ke lagaraye akayro de suni tile fi layli wan nahari ibru suni tile jate mina chaman bala wa fawaidan faida chaman de buula lizalika aqsama Allah bil asri ninde koso ala kalnani wakatiye femba de ambali maw ni ala kalnani femmi nya qur'ana kono dan femmi nya ba yiraw dan fenye femba de bun khaymu ba fo ka kitabu kono tibyanu fi qasmi alquran ay kitabu do dilani fanaka ni ala kalnani femmo fenye o be yira o ye femba de odiyatu salafu salihu uluka wakati tunka gele uma kateme anka dola kelen ka woriye salafu salihu
ni militi duru ɲɔgɔnna tɛmɛna olu bolo fula a ma kɛ diina ko la a ma kɛ u ka diɲɛ nafa la u bɛ dusukasi min kɛ o nɔfɛ a bɛ komi ni e ka miliyɔn buruna i ko n'i bɛ dusukasi min k'a nɔfɛ sarafu salu tant que wagati ni u wagati tun ka gɛlɛn olu bolo o de y'a to ala kalina n'a ye ma huwa jawabul qasim ni kalikun ye jumɛn ye huwa qawluhu innal insana lafi qusur ni ala kalina ni wagati ye ala kalina ni hadamaden ka si hakɛ ala kalina ni eri minnu ni segoni minnu ni wagati minnu b'i bolo diɲɛ kɔnɔ ala kalina n'o ye kalikun ye mun ye innal insana lafi qusur ala ko hadamaden bɛɛ bɛ pɛrɛdi la al insan jami'u bani adama lam yastasna ahadan nu ko al insan hadamaden bɛɛ de don adamaden bɛɛ mɔgɔ kelen ma bɔ o la la al muluk wala urasai ni ala ko hadamaden bɛɛ bɛ pɛrɛdi la mɔgɔ kelen bɔlen tɛ nin pɛrɛdi la fo ala yɛrɛ bɛna minnu fɔ masakɛw bɔlen tɛ nin pɛrɛdi la ɲɛmaw bɔlen tɛ nin pɛrɛdi la wala al aghniya setigun bɔlen tɛ nin na wala al fuqara fantanw bɔlen tɛ nin na wala al ahran horow bɔlen tɛ nin na wala al abidi jɔnw bɔlen tɛ nin na wala jukura wala inasa ala ma cɛw bɔ nin na a ma muso bɔ la innal insan fa alif fil insani lil istighraq alifu min donna al insana alifu min donna la alla yini yede kala boli de ke hada madem bedeta kullu bani adama fi qusuri adama dembe be perdila ay fi khasaratin wa halaki adama dembe be perdila adama dembe be halakila ijada yawu hajal waqtu samin ni wakati belebele ba min fule ni nye ni hadamaden ye ni wakati ntiya ni hadamadenw ye ni wakati ntiya u be perdi belebele ba de la wastamaluha fi mashiyati llahi wa fi ma yadurruhum ni wakati min ni ala kalna ni ala ya di hadamadenw ma nu ye ni wakati bara ala kutala nu ye ni wakati bara fenna mumbu toro u halakira u perdila wa hada alwaqtu alladhi huwa arqis inda kathir min an-nas awa ni wakati min fulen ni wakati de ba fielendo mo chaman bolo ya tulu alaihim alwaqt yamalluna wa yaquluna nuridu qatl alwaqt wakati bete hada maden chaman ka ubu mu nyogol lan farifa dina ko la ka nyoro farifa ala ko la ka ke jinya baroye ko lu ba fe ko ko ka wakati faqa ya tuna bil mulhiyat وبين نفهم يوم كوقت لمن بوسغلا أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة وبين نمغمي نكون زون وقت لو نبارتي كلانتي وباف يقولوا بتاما كتا جمنا كوفي وطلا لكتو كوقتوكي أو يدهكون ويمجهون لقتل الوقت وبدون كوقتي وباب بكري يلي كاكي يلي أنيس ننقيا ترك وقت تجي فهؤلاء الذين قطعوا وديوه نمو سعوده نونون ديوك وقت تجي ويوك وقت تجي سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة ni abena kuma perdiye abena kuma nimisiye يوم القيامة do mugo ni ka wakati de tiya ni njiya na maya tiya jiya baro de la ye ni njiya nyana maya tiya korofolu de la ye ni njiya nyana ma tiya nemi mayawla ye ni njiya nyana ma tiya ka feunde lajje ka tilunke keni feunde nimbu sugula ika jiya na fatula ika lagara na fatula ni mugo min yen ke nunun to de ko yomal qiyama do ku be preni u be nimisa wa huwa masdaru sa'adatuhum law hafaju alayhi wakati fulade ode hada madenka kunna wa wono kunna ndiya boyoro yika wakati de na yasuru yuka wakati koloshi na yasuru yuka wakati koloshi uka kunna dia boyoro yuka wakati ude fa jami' bani adam fi khasarati wa halaki aw hada madembe abebe perdi kono abebe halaki kono illa man intasafa bi arba'i sifat fonni mo man kutura ni man kutunani
ni ala ko innal insana lafi qusuri mo ma bo mo la de ikera masake ikera nyemaye ikera joyoro tigiyo ikera setigiyo ikera fantayo ikera ewa musoyo ikera cheyo mogo be de benni perdi kono fonni mogo min mankuturani mankutunani o mankutunani o ye jumaye hiya al ilm doni nafa makka soro bolo ka ala do akan ka do chogomi ka ciden do akan ka do chogomi ka silamiya do akan ka do chogomi kele fulanna wal amal ni yemin do ika barake ni ka doni sabanna wa da'wati ila allah ika dawa ke kata alama nanina wa sabru ala aja ika sabali dawa kununa tora min bi suru ka sabala koro awa nin man kutu nani masabati hadamade la ala ye perdi min foy ba kono nin man kutu nani masabati la faman intasafa bi hadhihi sifat al arba naja min hadhihi al qashara awa nin mo min man kutura nin man kutu nani nye ekkisira kabon nin perdi la ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله هذا مدين تسكن لمن على أبدا فدوني دوني جمع كألا دو هذا مدين تسكن لمن على أبدا فوق إكالا دودي وعملوا صالحات أي آملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات نعلق سورة كنو إلا الذين آمنوا لمن أنيوفو كاللمن عليك على دو ka ciden do ka silamiya do ni dalilai limaniya kofe limaniya de togo ko doni o kofe ka bara nyuma ke bara nyuma min ye ka wajibu ke fi munun kanunen do ku ke wastaqallu awqatahum bi amali salihat uyu ka wakati sugula ni bara nyuma kele bima yafiduhum fi dinihim wa dunyahum min nafabuka uka dinala mun nafabuka uka janyana mala حتى الأمل للدنيا فيه خير وفيه عذر إذا قصد بالاستعانة على تات الله هاري جيا بارا دو فلده جيا بارا دو كوكي جيا كودو كاكي هيرا بالا سارا بالا نيا لنيني أكيد دمي على بطولا مثالي لا تلغانفي ni mogo min tara sinogo doni tileganfe pour mbe tile ewa sinogo min ke tileganfe anake sababu ye sufela la nimbe se ka wuli ka nafila ke sufela la tileganfe sinogo min fule ni nye baraji bala tanke iya kede pour aki deme bato de la sufe uba fo mi mali qaylula tileganfe nka bara to nka ta hari eri kelen sinogo pour sufela la nase ka wuli su konona na ka bato ke ibato sinogo min kede pour akake sababu sufela la ina wuli ka bato ke o sinogo baraji bala o sinogo baraji bala o di yato ko jinya ko doni ke ba ko hari jinya ko mi ni hada madenya ke ni ngane pour akide me ala bato de ibe baraji so ni mogo ye dumuni ta ka dumuni du pour nka se ka ewa fanga de soron ka ala bato o dumuni doni baraji bi bolo ala ni ye dumuni do du nka se ka dumuni ke kungo binna nka ta dumuni ke pour nka se ka giriya nka jonka salli ibe baraji soro dumuni la jinya ko niya akeni ngania ye pour akideme bato dola baraji bala fa kayfa bil amali li akhirati o chobodi ni mo minye barake la gare hari jinya bara niya ke kangania pour akideme ala bato la baraji bo yerela hera bo yerela janko ni mo minye la gara barake al muhim la nyini minye annaka la tadi al waqti kanika bo waqti tiya بل تستعمله في شيء يفيدك وينفعك إيكا وقت بارا فينا من نفع بك من فايدة بك من كان نفع بك دونك نيني وعملوا صالحات كبارا نيوماكين بون بالمم نانكو بارا نيوما فنا أكيرا واجبي أكيرا مستحبوي سرتي فلا ببارا نيومالا سرتي فلو أن يكون خالصا لله باركك أكاقلش عليك سرتي فلنا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك كي كتبو تشيدم كو كسونا لا ني هذا مدني بارك اخلا سرا عليه اما بتشيدم كسونا ما سرتي دلله جمعي
man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd ciiden ko ni mogo ye bara barake bara mi ale ciiden kan nyamaru taka ko ka bara be sagima ni ka bara be na ciiden ka sunna fanama bara ma qalash alay alam qotala ودلائي مني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ألكم مغمن نيبي ألكم بنيغنيا جيغي لاغرا إيكا بارا نيوماك إيكا نفوي فراني ألكو بارا لا دونك بارا تسكا ولي كو بارا نيوما أبدا فنين كو فلكا نيغن سرالا بارا كقلش علي بارا كبتشيدين كسنما صلى الله عليه وسلم mogo munun kisilembe kabo donc ewa perdima ukam mankutu fulana yogode limaniya kofe mankutu fulo limaniya de mankutu fulana baranyuma mankutu sabana watawasaw bil haqq uyenyogo nyamariya kanyogo waso nyogonya ni kinyai nin kore munye amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar yem mogo nyamara ni nyumaye uyem mogo fatanya kabo jugumama وداو إلى الله عز وجل ويوليك كتعلم مسمى كبا أكروتا لنو وعلموا العلم نافعا ويدون النفع من كلاكادو والنصر العلم ويدون الشري والخير في الناس يدونني خيرا ويا شري مغني نغنشي أسبهوا دعاة إلى الله عز وجل ولبنا كاكي وليك لويه كتعلم دونك نيجي ما نكتو فلان mankutu sabana ni ala ko hada madembe perdila fonni mankutu nani sabatira mo minna mankutu nani anko folo o yelli man yaay fulanna o yebara nyuma keliye sabana o yaka nyogo nyamare aka nyogo fatanya minye kadawa ke kata alama kadawa ke kata alaka dinama hada madin kanake ko beki yere makara tanke e yere kala na yere mindo yere makara dro e ka barakella ni hada made tanke e kala na yen min do ye barake nay fo mure bika ikadawa ke katama o ye wajibi ka ikadawa ke kata alama ikasabali nani nabina watawasaw bi sabri man kutu nani na o ye nyogo nyamar ni sabali o ye nyogo nyamar ni sabali sabru alama yanaluhum sabru alama yanaluhum wa sabarila dawayin konona nyamarali konona balili konona tora mu nyu soro usabalira koro wa sabru fi luqati lughala sabru ya sabali minye al habasu yeremina minali wal murad bihi huna mi sabalu lanyini sabalu lanyini ni yorola habusun nafsin ala tatillah iki yeremina ki yere koro ki yere bil alabatuka wa huwa salasatu anwa' sabali fanafule sabali ye noniya sabade sabali ye qualité sabade al awwal asabru ala tatillah fulu hada madinka sabarika ala bato ashani asabru am maharimillah fulan hada madinka sabari ka alaka haramu kuye kutoy asalisu sabru ala aqdarillah hada madinka sabali alaka latigo koro alaka latige kana hada made ma cogo ya fuladiro alaka latige do be obe bo ala yere de fe kanyeshi ma ala yere de bo bilika dampen ka sababute ala yere de be balawuni la jarabi do bila mo doka ibe sabala koro latige cogo ya fulana alaka latige kununa la sawa tora do bi soro balaw do bi soro ni ala ba sababu go inyogona dampen do de la ki segere inyogona dampen do tora imbe bode fe balaw imbe bode fe ki segero de be ke sababu donc ni la tige munun fulen ninye ka sabali ulu fana koro alay la tige munun bilika la tige munun bor ala ka damfe fe kuyi e way segere ika sabali koro sabali ni kalti sabali fal awwalu sabru ala tatillah fulu ka sabar ala batoka li anna nafsan turudi al kasala parce que nin fule abella fude la nyini وترود الراحة ننفل أبلا في هذا فلا بد أن يصبرها الإنسان على التات لا بد فهذا مدين كان نسب على بطوكا بس لا فود كتي نيني لا في هذا كتي نيني نيمان نين كربادي كلا سبالي كابلا بطوكا كان ننتي سكادي وعلى صلاة
foyi kan nin karaba ka bila salli kare wala siyami foyi ka bila sun kare wala li jihad fi sabilillah foyi ka bila jiharu kala kasira dela wa in kanat takrahu hadhihi al-umura harina yasurni abennin ko su uko yasduruha foyi kan ni sabali ukade wa yahbisuha ala tatillah ikan nin koro ka bila alabatuka wa sani sabru ala maharimillah fulanna sabari kalite fulanna ka sabale ka bo haramu ko bolo an-nafsu turidu al-muharramat wa sahawat awanni abi wakati benin duwo ye minye nimbe ode nyini koke haramu ye minye nimbe ode nyini koke tamilu ilayha nimbe mili kata haramu ko de la nin dungo ko wa tanzu ilayha nimba yire foshi kata uludema fala budda an yarbitaha ateke abada fuyiki nin siride wa yahbisuha fuyiki kan nin minade an al muharramat kabo haramu koma wa haja yahtaju ila sabri nin fana bi hataji sabali de la tuguni puru kan nin mina kabo haramula kan nin mina kabo nin dungula atenya bara fuyiki kan nin sabali de fere chogo joli joli be ni fere kelaw ba ke silamiya sariya ya haramu ya nin intesara kabila haramu joli joli be nin dungo joli joli be ni sunu tile wajul kelaw ba fo nin tebbe ninya haramu ya ayaw nana ka hadisa nana ka nin nun de sara kabila fo yikai nin karabade ka bo haramu ko de la abe hatagi ikasabali walaysa min as-sahali منع النفس عن شهوات والمحرمات او فن غمته كان نيم فتانيا كبو حرام كوما كان نيم بالي كبو اوا ليندوما كان نيم بالي كبو حرام كوما اما نغودي فن غمته من ليس عنده صبر مهم من سبالي تيفه فان نفسه تتخلب عليه كان نيم بيلي مايكاده وتجنه الى المحرمات كان نيم بميله abe jenge kata haramu de ma nin fanaye mankutu jolinay watawa sabali kalite jolinay ninye fulanna ka sabari ka haramu toy asani su sabanna asabru ala aqdari llahi almulima ala kallati dimine munum bu sore ka sabalu koro almasaiba allati tushibu al-insan masiba munum be hada mande soro ni mauti kharibi ni o kere ka bali masuru dole ka sayayewa aw diya amali ube kan na fulu dole ciyana ba aw maradi ube banado yusibu al-insan na be hada mande soro latige munum be latige dimine munum bu soro sabali kalte sabanna ika sabali kulu koro akera sai ka bali masuru dole fatulu yewa akera sa ekan na fulo do de cinyanawa akera sa bana do de yisoro la budda an yasbir ala qada'i llahi wa qadarihi kari talab la budda fuika sabali ala kallatige koro ani ala yeminke al qada'i wa qadar faram fansham min bunu nyogonche a qadari re ala yemin latige abillahu al mafuj wala hala uba fu del qadar ni ala ya boka bolika wakati mi uba fo mal qadar latige mi sebele be ala bolo wode qadar ni latige mbolilika wakati mi uba fo al qada wal qadar yeninde ala kal latige munum be bo hada madenka ani ala ko munul latige ye ni ulu yusuru ka sabalu koro la yajajja wala tasaqatan kani ewa ikashi kana ewa idimi fana bal yahbisu al-insanu an niyahati wa tasaqqut inen koloshi kabo kashim ni kuma be nyogon fe ire koloshi ikana dimi ala kala tigen koro wa yahbisu nafsi an al-jajj minye dama kashi nye ani kashi bayinye damfe ni ki ire kolosama wa yahbisu al-jawarih allati bil qudud wa saql al-juyub ka sofe fana koloshi ni masiba yisero ebe to ki tamon bugo ube ki yere bugo ube ki ka filu fara mogo do kala hala yoye ni masiba yusoro dono u yere de mu yere bugo ube u yere de ba ke kataka kogo tunu u kunkoloye
ko pasga makula masiba mun yusura makula abu bila kyochogo do de la kata ewa kogo bugo ube kati yere bugo ube do ba ka finu be fara ube do ni kodo tunna ka masiba do tunna ka telefoni ba bolo doro aba ati duguma yere kolosi nunuma nunu ni sabali baliya de yere kolosi nunuma ka sufe kolosi kani tamam bugo ika sufe kolosi kani finu fara haja huwa sabu ala al masaili ninde to ko sabali masiba ko amal ma'ayibi min lebu ko munu nye junubu ko ye fala yasbiru alaiha hada madinte sabalo kare an koy ka sabali alla kallati dimine de koro min mo kana ko mbe junubu minna mbe ala kuta minna ko ala kallati de do o ko an ka sabali ala kallati ge koro ayu woni masiba ibe junubula lebu bila ani masiba yi soro o te kelenya de sabali be ke masibaw de kono mais sabali te ke junubu kade lebu munum bila junubu munum bila sabali te ke ulu kade bal yatubu ila allah wa yanfiru ilayhi wa yanfiru minha tubi kata alamade ika boli kabo junubu ni lebu made junubu ko ni lebu mo te sabali ko ulu to yere la de ibe tubi kata alamade kaboli kabo junubu indenye ولكن عند المشائب التي لا دخل لك فيها من يمسيبي ni ekal ewa dowroto oila bal hiya min Allah azza wa jalla ni mbora alafe ni eka sagoto la qaddaraha alayka ibtila wa imtihana ni ala yere de yo latigika puri kala jarabi ube kupuru ka balaw do jigika aw uhubatan laka ube ni ala yere be balaw munum bilika puru kila jabanu ye ala junubi falitaha junubudo kama ni yere de yo ke kama fi qawli ta'ala kuma bi alaka kuma la tugum wama asabakum min musibati alakum masiba ya usoro fa bima kasabata aydikum ayre ka bolla bare junubu munum barade masiba ba usoro ayre ka bolo ye junubu munum barade wa yafu an kathir ala yere ya faracha manna fa ija hasalat lil muslimi musibata fi nafsihi nim masiba ye silama soro innina aw malihi وبن نم سباي سروي كنا فلولا أو ولده وبن نم سباي سروي كدونا أو خريبه وبن نم سباي سروي كبني مسرور دولا أو أحد من إخوانه من المسلمين وبن نم سباي بني مسيا ما دوسرو فعليه بصبر والاحتساب من بيكا سبالي مسباي كرو إيكي جاتين منا إيكي سرانيني علافي سبالي مسباي كرو إيكي سرانيني علافي ألاكم مسامين كرو تاليندو الذين إذا أصابتهم مصيبة ألاكم مؤمنون يجوني أكم مغوددو ولوددو نم مصيبة يسرو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبافو أن يري على دتاي أم بسجكة على دما أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة نونون تجلمو على كتنو بين نونون دكا على كنيمة بين نونون دي وأولئك هم المهتدون نونون دي مغكندلون هذا هو الصبر نيني توكو صبري ومن ذلك صبر على الأجا في الدعوة إلى الله عز وجل بني صبري كونو إيكا صبري إيبي دعوة منك كتعلم مسام منك بقرطة لنو تورا منهم دو سرو أولا إيكا صبري أكرم قل لهم أنا أكوي أدما أكوي يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك هذا ما دفوي كان يامر لي كي كبالي لي kafo tora bin so mbe nani mbe lagoshi mbe bugo mbe gen yoro be tigenna donc o teke sababu ko mugo kan nyambarani balili dawa to yede lugo mana konde ako salli na ta chogola ikam mugo nyamarani nyumai ikam mugo fatanya kabo jugumama minde ni nyamarali ke ye balili ke tora bi sorode ni ama fo nyamarani balili bilade ako wasbir alama asabaka nyamaralin kununa na balilin kununa na tora min bi soro kun koro sabari tora in koro de ika kontine ka balini ka nyamarila fa inna haja min al masaib donc dawa kununa la tora munun bi soro la sabalu koro munun utogo de kom masiba falika an tasbira alama talqa min al aja fi sabil al khair abika ka sabali
min ye hera sira ibe tora munun kumbe nyogonya hera sira ka dawa sira ka sabari ukoro wala tanin saniya an fili li khair ikana sage kabo hera kelila lianna bada nas ako pasike Sheikh Salih Fawzan ko ako hada madun dobe yuridu fi al khair ale ba fe ka hera ke lakinni jawajahu shay'un yakrahu min nifendu nyesira ma min fe qala laysa min al wajib alayya an adkhala nafsi fi hadhihi al umur mogo dobe do dawa dola mogo do ba fe ka hera ko do ke min ni ko do nyesira ma ko min manda ye dron aba fo ni mawajibanka nin koy mawajibanka janko ne kinyire do nin ko sugula summa yatruku ta'lim o ko fi atigi na tumbe mogo de lakala balawu do nyesira madro fitna do le sira madro la jarabi do nyesira madro abe mogo lakala ntoy in kana muallima na yasro karamo de do kala in konona la kala ndon kala li konona fitna do yasro dro la jarabi do yasro dro abe kala mogo ka kala li toy yatruku da'wata ila allah amugo sugu be na be dawa de lakata alama fitna wu yasro balawu yasro la jarabu yasro abe dawa minna kata alama abatoy yatruku likitabatan idha kana katiba masjid na yasro tiglamu misiri do de kakutuba kala nado ayenya maralike ni kodo e kabalilika be ko duguma nilla jarabu yasro la golsuru yasro fitna wu yasro mawu yeddemen tigala dro abe misiri ka kutuba kala mbila abe kutuba kala imbila yatruku imamata almasjid ni mo mi nyem misiri almami de alay almami de misiri kono abe almami ya minna donc ni fendo ya soro o kono doro abe misiri ntoy abe almami ya bila yatruku al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar mi nyanya marali nyuma balili ni ko joguye ni ko doni ya soro fitina ya soro la jarabi do ya soro doro aba toy haja lam yasbiru ala ma nalahu min al-ajab nim mo min benni chogola tora min yin ni soro dawala masabara ko suro de manyin kayawa soni almami do ne ye kodo keya umaso ube ne ye ne deguya ne be ni misiri almamiya bila la tanke umya ege kabo misiri kono de ebe ala tarefo ebe chiden tarefo e yire ba do ibe chinya de ka la jarabi yisoro chogo fitina yisoro chogo yi sapute chogo yi labo si chogo kanika dawa intoy kanika almamiya intoy kana misiri intoy sabali tora inkoro ika kede وإن كنت مغتيئا عليك برجوع إلى الحق والصواب من نا يسرو ebe kutuba kalam minna ni la jarabi soro ebe almamiya minna la jarabi soro ebe wajil minna la jarabi soro ni la jarabi ni soro e qataw do de ke e do ni ke bagade qatawra e kutuba kalane qatawra e almamiya qatawra isa ke kata sawaba ma kana fo me be misiri bilaw kama kana fo be kutuba kalam bilaw kama kana fo be dawa bila ni e de qatawra isa ke kata chinyama isa ke kata sawaba ma amma in kunta la li haqqi من نا ياسر إبي تشنيدك ولا متقتي إما قطعون فعليك بالصبر والحساب من بيك إبيك تشنيا فولنا كلم من التورا تورا بيسرو سبالي أقوريكي كسرانينا على فين وستسئر إيكادو فنا أن هاجة في سبيل الله عز وجل كافم من فلك كيسروتي أباك كيسرو على كسرانينا وأنك ماجور عليه إيكادو فنا قوالا بيسر على دي وتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ikamiri katasi minyin nabi nyumo yere soro alaka tanun alaka kisibu kamire wala ke tashi kamiri wala min ali aja tora minyin nabi nyumo yere soro wa kayfa sabaru nabi nyumo tora yusuru sabaru la chogodi wajahadu fi sabilillah nabi nyumo yajharu de ke alaka sirala hatta nasarahumullahu azza wa jalla fo ala yuddeme masamin kabba kortaleno ewa fule wajuru kala chamambe dawa kala chamambe almami chamambe kutuba kala na chamambe so salu fawjanu yenin jogo min fo ode bula alaye nyamarli do ke ayib balli do ke munu chayara misiri la doro mankan chayara misiri la doro bobila ayet nyami fo munu ni mankan chayara do karasai ka kuma su ewe kuma min fo kutuba kono mankan chayara no fede mankan chayra misira mankan chayra kiyin kono de ewa abo ko sugu imbila hari na yasuru chinyade do ababila la
foi ka sabata kare tanke e yere yado nye min fo tinyade do nye min ke tinyade do munu kan chayara chogo man kan chara chogo balawni fitina chariya ka chogo sabati ta kare kana boda de sabati ta kare tanke ni tinyade do tora bi soro tinyen foli la tinyen joli la nyamarni balibe sabala korode me na ya soro fana ide qatawra sagiko ikata sawabama قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي إمامنا الشافعي رحمه الله رحمه الله تعالى لو ما أنزل له حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. نفنا التوسير بنا بلا دري سورة دي أمبكما تنكي الشافعي كفوراي أمبكما مجهبي ناني تيكون كايا أمبكما أشهاب أهل الحديث أمبكما أولو فنا كايا كايرا أمبي وقت من نمبالمو مجهبي ناني تيكي ونيانا ما يرى كوكانيانا ما يبا أهل الحديث كتب ستة تيكون ونيانا ما يرى كونيانا ما يبا كسر نما ولد كنتا تيه بنو بكا فاتو وقت فعوية الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت مجهبي تيكو فلو يدي أبو حنيفة وبافو نعمان ابن ثابت عليه ولولا سوى سامنا ewa hijriya sambi segina sanatu 80 min al-hijriya hijra sambi segina Abu Hanifa ale bangera odela abebe miladi man nasaru ka jatema 699 waya Abu Hanifa ka wololiye 699 Abu Hanifa ale fatura hijra keme ani biduru 150 hijra san keme ani sambi duru Abu Hanifa fatura abebe miladi ma 767 Abu Hanifa fatira odena wa majhabuhu al-Hanafiyya وبافو عليك مجهب ما كو حنفية تأسس المجهب في العراق بغداد أبو حنيفة كمجهبي أيا دلا كاتو عراقي دي بغداد نيا أبو حنيفة أيو فاتو وقت دوا هجرة كمي أني بيتو الإمام مالك بن أنس إمامنا مالك بن أنس عليه بانجرا سنة 93 من الهجرة هجرة بيكونونتو أني سبا مالك بانجرا ودلا هجرة بيكونونتو أني سبا مالك بانجرا ودلا ميلادي 715 ويا مالك بانجنيا مالك عليه فاتورا هجرة كمل أني بي ولون فلا أني كونونتو ويا مالك فاتورا هجرة كمل ani bi wolonfula ani kononton maliki fatura 796 maliki fatura wa majhabuhu al-malikiyyi alika majhabu bafo maliki ta'assasa al-majhab maliki ya kan majhabu indila fil hijaz saudiya jamana da ka hijaji dugu al-madinatul munawwara maliki kan majhabi dilana wa yarodela maliki fana fatu wakati aya jantola keme ani bi wolon fula ani kononto hijra imam na maliki fatura al-imam Muhammad ibn Idris ode ko fule kafoya Muhammad ibn Idris asafai ale bangara hijra minye keme ani bi duru ale bangara odela hijra keme ani bi duru imamuna safai abangera odera 766 miladi 766 imamuna safai rahimahullah ale fatura 400 hijra keme fula ani nani imamuna safai fatura hijra keme fula ani nani wisa nve miladi we imamuna safai faturiye wa majhabuhu safaiya alika majhabu bafo safai
تأسس المذهب في بغداد ثم جار فيه في مصر. إمامنا صافيكا مذهب الإسرائيل دلا كاتو إراغي بغداد مي صافي لبنا مصر دي كمذهب تو كدو فرقاي. الإمام أحمد بن حنبل مذهب تقول لبا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هجرة الإمام أحمد بن حنبل عليه وجل هجرة كمي أني بي ورو أني ناني هجرة كمي أني بي ورو أني ناني وأحمد بن حنبل بانغرا ودلا 780 ميلادي 780 هجرة كمي أني بي ورو أني ناني أحمد بن حنبل بانغرا ودلا. أحمد بن حنبل فاتورا هجرة كمي فلا أني بي ناني أني كله. أحمد بن حنبل فاتورا ودلا 855 ميلادي. مذهبه الحنبلي وبافق عليك مذهب ما كو حنبلي. تأسس المذهب في بغداد. أحمد بن حنبل فانا مذهب درالا بغداد دي إراقي. بني مذهب تيمو من فلن مين أبو حنيفة أني سبعين سيما نيون سورة للا. أبو حنيفة أليني سبعين بيما نيون سورة للا. مي سبعين نيون سورة للا. إمامنا مالك أني سافي أني أحمد. سافي توني مالك كالندين دي. أحمد فانا توني سافي كالندين. أحمد بن حنبل. إمامنا سافي مواتاكلا إمامنا مالك دلا. abe komi maliki ye safa ka karamoy maliki kalandenye safa ye fana ka kalandenye ahmad ibn hanbal karamoy safa ye ninye majabi nani tigiye o nando na bukhari fana tabina nyefe dirsurela al bukhari ale fana fatura ubafu yoro doma wajikistani al mutawaffa sanata. إمامنا بغاري فاتورا هجرة كم فلا أني بيد دورو أني ولو فلا بغاري فاتورا ودلا هجرة كم فلا أني بيد دورو أني ولو فلا. مسلم أو فاتورا إيراني ده على فاتورا هجرة كم فلا أني بي ولو فلا أني كله مين مسلم ويا نسائي على فاتورا ترك مسلتاني المتوفى سنة سافا فاتورا هجرة كمي سبا أني سبا. أبي داود أفغانستاني عليه فاتورا يندي. أبو داود فاتورا هجرة كمي فلا أني بي ولون فلا أني دورو. ترمجي يبافو واسكتاني المتوفى سنة أفاتورا هجرة كمي فلا أني بي ولون فلا أني كونونتو سافا فاتورا أودلا. ابن ماجه عليه فاتورا إيراني أفاتورا سامنا هجرة سام كم فلا أني بي ولون فلا أني سبا. أبي كومي نونو فنا بي ميني أو مجهب ناني تيجيني أني ميني كتب ستة تيجوية وبيو كنينا ما يك القرون المفضلة نتيجن كو جما كل ميني جما كل فسمانتي بس كميني مجهب تقول لبا إمامنا سافا يالي ترى فاتورا كم سبا أني سبا. donc kata hijira san keme folo maliki wo ewa kata abu hanifa la hijira san keme folo kata hijira san keme sabana amajabi tigiyo ahadisa stimu ubenyana maya kafato de kono ubenyana maya kafato ode kono ute maulidi do maulidi min fulani nya donna dina na fi qarni rabi al hijri hijira san keme nani هجرة سانك من ناني مولدي دون الدين لا ودلا قرون المفضلة منو نينما يا سانك من سبعين كونو كتا سانك من ناني ناينا أشيت مولدي دو مولدي دون الدين لا هجرة سانك من ناني نادي مالك نونو مجهب ناني تيجين ت مولدي ندو أمادو الدين لا ونيانا كتب ستة هرسا تيجين بيو كنينا ما يكوت مولدي دو أمادو الدين لا ونيانا. Bon, donc ni mogo min ko mawlidi keliye ciden kanuye ni aywa ni majabi nani tigima ado umake kutubul ahadis kutubu sita utigi
mawludu man amana unyana ulu fana mai maulidi ke ute ciden fede ya ni mogo min ko mogo min te maulidi ke ko e ma ciden kanu iti janto ka kuma fotala majahabi nani mbete a ewa ciden fea ute ciden kanwa kutubu sita hadisa woru intigi ulu fana te ciden fea uma maulidi ke de sebon uma maulidi ka Abubakar nun te ciden fea sebon imam maulidi ke tabinan imam maulidi ke tabinan imam maulidi ke qaran al qurun al mufaddala imam maulidi ke nunun te ciden fewa e ba fo ko ni mo mi ma e wa maulidi ke ko te ciden fede ni sima maulidi ke o te ciden fede wa ube nunun tun te maulidi do de la jahilu de do maulidi de ala kanu de ciden kanu de nunye jahilu de tun ta do ibo de fowa nuko o te ciden kanu de iye galon tige katawra nuko ay nunun tun te maulidi do de jahilu de do iye jahiliya dambe kata nunuma iye kuma jugu bele bele bafo iye kuma jugu bele bele bafo donc ambe min fo balmaw comme wakati koso nyafo chogo mi dreswore donc ni min kala la safa ka kuma ni bugari ka kuma bina ke ulu fanaka donc kayira koni galon min be jamana in kono yawa tilonke min be jamana in kono mu yake komi sobe ko bidiya min be jamana in kono mu yake komi dina do kake komi sariya ubal kake komi wajibi do akado bidiya fikri kri دليل تعالى من ناحية تاريخية دليل تعالى من ناحية شرعية ما ولدي من فلان تاريخ شرع لا دليل تعالى الدين شرع لا دليل تعالى parce que تاريخ تيغو يري نيغو سوسو تيدن ولولين نين كالولا كتا كما ولون فرا كافو تيدن يري بانغرا نين كالو تيلي تاني فلان دلا kuma sabatilen toye ban muhaqqiquna yemin sabatire ko ni kalo atile kononto na ko ciren bangala wudela ka ko ciren bangala tani fulana de la delil sabatilen toye la folo donc ni delila ma sabatola o bayira ko maulidin kele nin kalo tani fulana la delila tala tarigula aha sariyadu qur'ana hadisa seybo ewa qur'ana kono hadisa kono delate maulidula qur'ana aya kilente qur'ana kono nabe maulidi kofo kiden ka hadisa fora hadisa kilente mimbe maulidi kofo maulidi kibariyate qur'ana kono maulidi delate hadisa kono kiden ma maulidi ke ama mugonya maral maulidi ama maulidi ke ni sariyai la bi qawlihi wala bi fi'lihi wala bi taqririhi kide ma mauludi kani sariya naka kuma kanye amma mauludi kani sariya naka kewale amma mauludi ka sariya ni mo ya ka nyana ya sabati maulidi ma sabati ni bela khulafa'ul arba kalifanani Abu Bakar Siddiq Umar ibn Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib uto mauludu don umma mauludi ke sariya fuqaha sahaba سيبون كدوني كبغا منتم دو كفغه منتم تمولدو أمة صحابة سيبون تو وتمولدو ما فتي أئمة التابعين وتمولدو أئمة التابعين يتمولدو أو الدين دوته من مولدي مغمنون كسرادو أهل الجيخ والدلال مغمنون جنغنادو مغمنون يفلبانتيه مولدي يولد كسراي الشيعة الفاطميون العبيديون شيعة الرافضة نوبا فوق فاطميون ويدم بكتا كيدن دم يسو فاطمة ما جلوما وجورا وبهتانا تونيالي نينغالو تونياني أنينغالو في كريكري كو يردم بكتا فاطمة ما كاسرو الرافضة والليسير بورا يهودية ودلا دوكم مجوسية ودلا دوكم ملهدا دو من كنتاسيلا الرافضة بورا أولودلا أولو تارو دمبي كتا فاطمة ما وبورا يهودية ودلا دوكو بورا مجوسية ودلا دوكم ملهدا الملاهدا كو بورا أولودلا أولود يرد دمبي كتا فاطمة أيوا أولود يا مولد دو دينا كون الرافضة العبيديون الفاطميون مغنينا ما يري ومن مولد دو دينا كون يا لا هذا مدة يبيتو أبو بكر دكوا
katugu ewa umaru ko katugu usmana ko katugu ali ko katugu shaybo ko ibe tugu nununde ko wa ube ebe tugu rafidaw de ko ebe tugu shiyaw de ko filibanti ninte jahiliya danye adama dem be tugu kalifannani ni shaybo to de ko am ube aw beta tugu rafidaw de ko lu de min do dina ko yo kutuba una to dafa donc ambe min fonni yorola o yennin de balma ni mawlidin min fule ni nye dina dote atese ka fara dina ka bara bidiya filibantiya mogo ba kay ni junubu de be bola baraji konite iyyakum muhaddathatul umur fa inna kull muhaddathatu bid'a wa kull bid'atu dalala wa kull dalalatin fi an-nar tile be tasuma de kun bidiya de filide bidiya mawlidi bidiya de filide do tasuma bara de do bidiya de do lesri tala dinala hari munum ba kede awum ba kede ka ciren ka ewa kosuma de nyanamaya ka ciren kosuma salli wala min beke farda salli durina o ye ciren kosuma liye ibe sewa tahiyyam min fo ka farda salli kelenkela o ye ciren ka kosuma ibe bato ke ni ba kene kalasini ciren batole o be ciren ka kosuma de ni ciren ka kosuma danna e ka sanyelema ka su kelendela ciren be kosuma oye kosuma de sanyelema su kele o de ciren ka kosuma le donc nunu nye hujawde nunu nye subuhatu de deliratu bolo nunu nan balimo awa mogo bi kan na folo finance ninde ka misu bo ka woru bo ka mogo la dumuniyo u galon tigelaw u ewa usfuli bantum inna kathira min al ahbar wa ruhban la yakuluna amwala nas bil batil ulu walli nakulu dunaw uneta nasigi kafo ko dorme kele ko niya a finance mawlira ko kawsa letre khadri sarakati boy e bandi wandi nakulu dunna tromperi ni de hada madon trompe ko kan nakulu minula mogo yi kawari do alay kawari cinyana fu baraji denkelentiye ewa fu yomal khama do ala kinyin kawari fana lade parce que ya do yoro ma do yoro te ciden ko man amila amala laysa li amruna fa huwa radd wa fi riwayati man ahdasa fi man ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa radd wa fi riwayati man amila amala laysa li amruna fa huwa radd akoni mogo ye kokurado nin dina la ne mi nyamare ka bara be sagima ni mogo ye bara ke nin dina la ne mi nyamare ka bara be sagima abi hadisa dola lana allah man awwa muhdisa mogo be bidia mogo de be bidia kelida idangalendo ala fe ciden ka hadisa de do de lana allah man awwa muhdisa mogo ni be bidia mogo de deme ni mawlidi la kamisiu di ka wori bo ka no folo finance ciden ko ari dangalendo ala fe baraji ko ni temene I wori boray kasara lay ka wori tara I dangara fana ala kan kisi kantanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ديا الخمسة سوية هجرية باكلة أني تمناني أني ديناني أني سبا سهرو سفرو نيني هجرة سانكالو فلانا بيسويني كونونتونا ميلادي نصارى وكجاتي با فلاني مغاني كله
sankalo kononton na besu nye watani woron nai deresu bena damina minna ويا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابه دو وثلاثة أصول سني كما كان كنو نمبي كفولو أنك درسو لا نيني عليك كتابه فولوه كفولو كاكا كتابه تدرسو لا نو بكيفو كما فتني كاكي أيريكا وبافا ما هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن رشيد ابن مشرف تميمي نجدي أكاكا بلاد فلانية أتوقع يقوم محمد أفاية عبد الوهاب وفنا فاية سليمان وفنا فاية علي وفنا فاية محمد وفنا فاية أحمد وفنا فاية رشيد وفنا فاية مشرف التميمي تميمي ويوكا قبلاي نجدي أكا وقتي وتنبا في السعودية لما وتنبا في السعودية دما كون نجدي arabu kan na nejidi ye munye tintiro yoro kortale yoro munum be tintiro la uba fo de man nejidi a wakati saudiya uba fa man nejidi de bani temimi uka kabila de do a donna doni ke ba bolo ko kabila munu ube jiya kono fata fo kata jiya wuli wakati bani temimi mamar bin wa bora kabila minna uluka kabila bola kabila munum beto jiya kono fo kata qiyama jo wakati aka kabila